Pemirsa pemerintah Kabupaten Badung lintangin Dinas Kebudayaan disebut sampun muputang indik penglimbakang dana kreativitas majeng seketrune Yowane ring samian wewidangan. Wantuan puniki metetujon antuk nyokong kreativitas 500 ulung dase siki seketrune miwah Yowane ring sejroning nyanggre rahina nyepi. Pemekas antuk ngarianin ogoh-ogoh. Kepala Dinas Kebudayaan Badung IGD Eka Sudarwi Tematutang yening samian dana sampun kalimbakang majang penerima. Dani nugesang ring tata cara ngarianin ogoh-ogoh bahan sani kawigunayang mangdani alami miwah ramah lingkungan. Lianan punike petitis sani kaunggahang inggih punike dewa dewi raksasa utawi kale. Ringgalah wengi pangrupukan pawai ogoh-ogoh patut keprakanti pinibecik ngawit saking bendesa adat perbekal utawi lurah tetujonnya nih mangdani samian bage kramo sidengak siang. Acara pinih trepti tur aman. Pamekas ring loba ogoh-ogoh warsane mangkin kauningin wenten 500 siada sepat ogoh-ogoh pacang katureksain antuk maundakan. Saking wilangan inucap, selikur karya terbaik pacang kapilih antuk ngamiletin pawai ring pusat pemerintahan Puspem Badung. Mabinayan sareng warsa sadurung nyani, sani wantah nureksain tata cara ngarianin ogoh-ogoh, warsani mangkin wenten lomba khusus majang selikur ogoh-ogoh terbaik ring Festival Ogoh-ogoh Kabupaten Badung. Pawai ogoh-ogoh ring Puspem Badung kerencanayang kemargiang selami kali rahina selikur miwah kali likur Maret. Gena utama sani kaanggen inggih punika ring ajang Balai Budaya Giri Nata Mandala. Nanging Sudarwi teu maosang paiketandani kantun mata timbang ini genah inucap sekadi ring Pantai Kuta. Risampun pawai ring Puspem Badung suang-suang desa adat pacang laksanayang pawai ogoh-ogoh ring wewidangan suang-suang ring rahina pengrupukan mangda dreste puniki kantun memargi tursida kesaksian oleh samian krama Badung. Parwato Bali Pos Nguningayang.